ddawnsio gyda Beth mewn partneriaeth gyda Trac. Heddiw dwi am edrych ar un cam newydd, ond hefyd sut mae addasu hwn mwyn creu rhythmau gwahanol. So with just one step, we can create lots of different rhythms just by moving one foot a bit quicker or by clicking on a clog sooner or later. Don't panic, everything will make sense. Bydd pob dim yn neud symud wrth i ni fynd ymlaen dwi'n galw. Fel wedes I, ni mond really mynd I wneud un cam heddiw. We're only going to do one sort of new step today, really, more or less. Ond dwi eisiau chi gweld faint gallech chi wneud gyda just un cam, all the different rhythms and variations you can use just with one step. Fi mynd I ddangos y step llawn I chi yn gyntaf. It looks like this. Felly dyma'r step yn ei gyfanrwydd, a ni'n mynd I ddysgu hwnna yn gyntaf. We're going to learn this first. Felly beth sy'n digwydd yw, mae ein coes chwyth yn camu I lawr. Ni'n mynd I wneud tap gyda'r sawdl. Wedyn ni'n mynd I camu ymlaen. Wedyn yn ôl. Wedyn tap gyda'r sawdl. Ni'n mynd I just wneud lan at fyna am nawr. Yn anadeg, ewn ni dros hwnna eto. Ni'n camu lawr ar y coes chwyth. Tap gyda'r sawdl. A wedyn ni'n camu ymlaen ac yn ôl. Eto. Camu lawr. Tap. Ymlaen a nôl. Ar ôl I ni'n camu yn ôl, after we've taken this step back, dylse bod eich coes dde lan yn yr awyr yn barod I wneud un tap arall. A mae'r coes dde'n dod syth nôl lan mwyn dechrau'r step ar y coes arall. Ni'n camu lawr, tap gyda'r sawdl, ni'n camu ymlaen, yn ôl a tap. A ni'n dechrau eto, ni'n camu lawr, tap gyda'r sawdl, ymlaen, yn ôl, a tap. Ni'n camu lawr, tap, ymlaen, yn ôl, a tap. Ni'n mynd I trio hwnna mewn rhyw fath o rhythm now, because we're going to try that sort of at some kind of keep a constant rhythm and at a certain speed now, but we're going to keep it nice and slow. Dwi dal yn mynd I fod yn gweiddi'r beth sy'n angen wneud ma. So I'm still going to be shouting everything out and where your feet are going. I'll be shouting out all the instructions. Bydd angen eich coes chwyth I ddechrau. A ni'n mynd 1, 2, 3, a lawr a tap, ymlaen a nôl a tap, lawr, tap, ymlaen, nôl, tap, lawr, tap, ymlaen, nôl, tap, lawr, tap, ymlaen, a nôl, a tap. Eto, lawr, tap, ymlaen, a nôl, a tap. 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 I'm not going to say anything this time. Last time. Great. Os oes yna unrhyw beth chi ddim yn siŵr o gyda'r cam yma ar y funud, nawr yw'r amser I fynd nôl i'r dechrau
I oelio cyfarwyddiadau eto. So now would be the time to go back and go through that again if you're not sure what to do. Fi'n mynd I symud ymlaen nawr I ddangos sut allan ni newid hwnna lan I greu rhywbeth sy'n bach mwy diddorol, ond mae traed ni really mynd I fod yn neud union yr un peth. So our feet are not really going to change what they're doing, but the rhythm is going to change and it's going to sound and look like this eventually. I gyd sydd wedi digwydd fyna yw dwi wedi newid cwpl o'r cliciau sy'n digwydd reit ar ddechrau'r step I greu rhythm newid. Felly mae'n coes chwyth ni'n dal yn mynd I lawr, ni dal yn neud y tap ac camu ymlaen, ond ni'n mynd I neud hwnna bach yn gyflymach nawr. So dim ond y clics yma sy'n newid, mae pob dim arall union yr un peth. So it'll look like this. Have a go maybe with me if you can, because your feet are doing exactly the same thing as they were before. We're just changing how quickly they're doing a couple of those first clicks. So we camu lawr with the coes chwyth with the left leg, and we make those clicks quicker. So we go 1, 2, 3, a. Pop and arall, everything else is staying the same. Only those first few clicks are changing. A falle nawr chi'n clywed pam ni'n galw'r step yma dyma ni'n dod, achos dyna'r rhythm mae'r fersiwn yma yn gwneud. Dyma ni'n dod, ac mae'r cam yma hefyd yn un gret os I chi moyn symud o un lle i'r llall ar y llwyfan neu newid lle gyda pwy bynnag sydd drws nesaf I chi, neu os ydych chi'n dawnsio yn unigol, mae hwn yn step dda mwyn I chi allu wneud patrwm o amgylch y llwyfan. Felly dyma ni'n dod achos dyna'r sŵn sy'n chi'n clywed pan chi'n wneud y step, a hefyd dyma ni'n dod achos I ni'n symud. So dyma ni'n dod means we're on our way, and so it's a good step for moving as well. Felly gawn ni trio hwnna nawr, barod, 1, 2, 3, a. Give me trio fe unwaith eto, one more time, but this time we're going to start at that speed and we're going to gradually get a bit quicker. Barod, 1, 2, 3, a.
Great. Okay, ni'n mynd I fynd ymhellach now. We're going to go even further and we're going to develop that version now of Dyma Ni'n Dod. So we've got the full version we did at the start. We've got our Dyma Ni'n Dod version with the different rhythm. A tro yma ni'n mynd I newid diweddglo'r step. Mae'r step ni just I wneud, mae'r fersiwn yna yn croesi'r bar. So when you hear it dance with music, you'll hear that the rhythm of that step crossing the bar, and it sort of goes on and on and on and like around until it comes back to the beginning and it fits back into place. Ond os hoffech chi rhywbeth sy bach yn fwy daclus o fewn y gerddoriaeth neu step I orffen rhywbeth, gewch chi wneud y fersiwn yma a mae'n edrych fel hwn. Felly, unwaith eto, ni dal yn camu I lawr ar y coes chwyth yma, a ni'n mynd I wneud ein clics gyflym, camu yn ôl, a ni dal yn gorffen y step hyd at fan hyn. So, o dechrau gyda fi, from the beginning of this step, we go down with the left leg, our quick clicks, and we come back. Ar ôl I ni wneud y camu ymlaen ac yn ôl, so camu ymlaen ar y coes chwyth. After we've done that rock forward on our left leg, and we've stepped back onto our right leg, that's where it's going to change. So mae'n wneud just lan I fyna am nawr, a wedyn ni'n mynd I stopio. So, 1, 2, 3, a. A stop. Eto, 1, 2, 3, a. A dylse fod eich coes chwyth lan yn yr awyr. It should be your left leg that's ready to do a tap, hop, and a step down. Pwysau ni gyd yn mynd i'r coes chwyth fyna. All our weight going to our left leg there. So we'll start with our left leg should be in the air, a ni'n mynd tap, hop, a camu lawr. Unwaith eto. Barod, a, tap, hop, a camu lawr. O ddechrau'r step lan I fyna, barod, 1, 2, 3, a. Tap, hop, a camu lawr. Unwaith eto, 1, 2, 3, a. Tap, hop, a camu lawr. Nawr, dylse fod eich coes dde, yn yr awyr, coes dde yn yr awyr, a mae'r coes dde yma mynd I ddod i'r blaen, a mae blaen y trod yn mynd I fod yn pwyntio mas. So, nid I fewn fel hwn, ond mae'r blaen y trod yn mynd I fod yn pwyntio mas. So it's going to be pointing out, your right foot, pointing out to the wall. A ni'n mynd I roi pwysau ni gyd ar y goes yma, all our weight onto this right leg. And we're going to twist and step back down. Barod just o'r twist. So mae coes ni'n dod i'r blaen, barod, a, twist, a camu lawr. Barod, a, twist, a camu lawr. Okay,
nesaf. Ni'n mynd I fynd o'r ddechrau'r step yma, ond ni'n mynd I cael side bach, just a really quick pause before we get to this twist to make sure that our head's in the right place for it. Barod. 1, 2, 3, a. We do a tap, hop, step, and our right leg now should be in the air, ready for our toe to point out, a ni'n dod ymlaen, a twist, a ni'n camu nôl. Na I need a step yn ein gyfanrwydd fel bod chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd. Just for you to put everything into context, I'm going to do it at speed for you now. It'll look like this. Eto. Felly ar ôl y twist yma, mae yna just 3 cam, syml iawn, easy peasy, just 3 sort of little steps at the end. Eto, o'r twist, 1, 2, 3. Y step yna te o'r dechrau, ond ni ddim yn mynd I stopio'r tro yma I feddwl am unrhyw beth. So we're not going to stop in the middle of it this time, but we are going to take it nice and slow. 1, 2, 3, a. Eto. Eto. Tro olaf. Cyn I ni anghofio pob dim wnaethon ni reit ar y ddechrau'r sesiwn, cyn I ni roi'r cerddoriaeth ymlaen heddiw, ni'n mynd I fynd dros reina unwaith eto. So, mae gyda ni'r step cyfan, y step llawn, wnaethon ni reit ar ddechrau'r sesiwn. So we started with this is the full version of this step, the simple version with all the clicks in their original place. A os chi ddim yn siŵr, edrychwch os chi'n hapus, ymunwch I fewn gyda fi. 1, 2, 3, a. Wedyn, symudon ni mlaen I wneud y clics reit ar dechrau'r step bach yn gyflymach. Eto, os chi'n hapus I ymuno mewn gyda fi, please gwnewch. Os chi ddim yn siŵr, just edrychwch a gwrandewch am nawr. Barod, a. Gewn ni trio hwnna bach yn gyflymach. 1, 2, 3, a.
Ni mynd I gyflymu hwn. Ac wrth gwrs, fersiwn wnaethon ni reit ar diwedd. Dyma ni'n dod gyda'r taps a'r twist. Yn araf I ddechrau, 1, 2, 3, a. Eto. Bach yn gyflymach. 1, 2, 3, a. Tro ola. Grêt. I orffen y sesiwn, na I roi'r cerddoriaeth ymlaen. Fi fel arfer yn neud, na I weiddi mas enwau'r steps, ond gan heddiw yw'r diwrnod really just wnaethon ni un step, just mwyn I ni fod yn glir. Pan dwi'n galw step llawn, fi'n golygu hwn. I mean this one if I say step llawn. If I say quick clicks, I mean this one. If I say tap and twist, then I of course mean the last one we did, which was this one. Okay, so bydd y gerddoriaeth yn dod ymlaen. Cymerwch eich amser, ewch yn ôl trwy'r fideo os oes da unrhyw beth chi ddim yn siŵr o, a dewch nôl i'r darn yma wedyn. Cofiwch bod ni'n just yn cadw ein sodle off y llawr, yn enwedig pan ni'n neud ein tap a hop a lawr. Wedyn bod ni'n esgus bod yna rhyw fath o chewing gum ar y llawr. Ni eisiau bod sawdl ni'n dod reit off y llawr yn fyna. Okay, so those are sort of the important bits to remember. I'm going to put some music on. So ni'n mynd I wneud hwnna I gyd nawr, ond gyda bach o gerddoriaeth, na weiddi mas yr enwau ni'n mynd I ddechrau gyda step llawn. Gyda'r
fel arfer, os chi wedi cyrraedd diwedd y sesiwn a chi dal yn teimlo'n dda, I hope you're all still feeling good. Well done if you made it to our 4th session. Lycan ni eto, fel arfer, dwi diolch I chi am oelio ac hefyd diolch I Trac am roi'r cyfle yma I ni. Fi'n gobeithio gweld chi yn sesiwn 5.